Turabasuje cyane tubahaye ikaze ni Ijambo TV ukomeje gukurikira. Turagusaba gukora like ndetse na subscribe, ibyo tugutegurira bikakugeraho uri uwa mbere. Reka tugaruke kuri iyi nkuru rero y'imyivumbagatanyo imaze iminsi iri kubera mu gihugu cya Afurika y'Epfo, aho yibasiye abantu baba mu gihugu cya Afurika y'Epfo babimukira. Afurika y'Epfo yamaze gusaba imbabazi ariko ku birebana n'urwo rugomo rwakozwe n'abaturage b'iki gihugu babikorera nyine abimukira bari muri icyo gihugu. Intumwa ya Afurika y'Epfo Jeff Radebe yagaragarije perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari ko ibikorwa by'urugomo biherutse kwibasira abantu bakorera mu gihugu cya Afurika y'Epfo babimukira barimo n'Abanyanigeriya biteye icyo gihugu gusaba imbabazi. Ni ukuvuga igihugu cya Afurika y'Epfo cyasabye imbabazi nyine ku birebana n'ibi bikorwa by'urugomo biherutse kwibasira abantu bakorera muri iki gihugu cya Afurika y'Epfo babimukira. Radebe yavuze ibi ubwo yari mu gihugu cya Nigeria mu nama ihuza ibi bihugu byombi, no kuvuga Nigeria na South Africa. Ibikorwa byo kwibasira abanyamahanga byatangiye muri Afurika y'Epfo. Abaturage ba Nigeria ni bamwe mu bibasiwe cyane ubwo bangirizwaga imitungo, gusa kubw'amahirwe ngo nta Munyanigeriya n'umwe wigeze abiburiramo ubuzima. Ni ibintu byatumye igihugu cya Afurika y'Epfo ndetse na Nigeria bitangira kurebana y'ingwe. Aha Radebe yagize ati ibyabaye ntabwo twari tubishyigikiye rwose. Afurika y'Epfo irafatanya na polisi yayo gukurikirana ibi bikorwa, kandi ababigizemo uruhare bose bazabibazwa, bazashyikirizwa ubutabera, bakurikiranwe ndetse bahabwe ibihano bibakwiriye. BBC dukesha iyi nkuru ikaba yatangaje ko perezida wa Nigeria yishimiye ibi biganiro yagiranye na Radebe ndetse atangaza ko ari igikorwa gishimishije. Ni mu gihe perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yaraherutse gutangaza ko ibi bikorwa byabaye biteye ipfunwe ndetse bibateye isoni, ko bihabanye n'umuco w'Abanyafurika y'Epfo. Ibi bikorwa byaranzwe no kwibasira abimukira baba mu gihugu cya Afurika y'Epfo, aho bagiye bangirizwa imitungo yabo. Abanyanigeriya bakaba baragizweho ingaruka cyane n'ibi bikorwa. Icyakora ngo nta Munyanigeriya n'umwe wigeze agwa muri ibi bikorwa, kuko ababuze ubuzima ni 12, 10 nabo muri Afurika y'Epfo, abandi 2 nabo muri Zimbabwe. Turabashimira cyane dushyizeho umwete n'umutima wacu uburyo mukomeza kubana natwe, mudutera inkunga mu buryo bufatika. ni Ijambo TV. Turabashimiye cyane, mugira amahoro y'Imana.